Aku jingat tok wa gani injak. Te kat kam ko order ko iyo ina PXC nang ba. Kada petip ya ina duk tua khat pradrik. Haduk ne ga sngi wa kam juk la dabuk trik haduk arfa trik. Te ikat kam yo dang order ida announce ina ni da jing petip cupai ba lang ba gitang hem. Te upai ba man kat kam ida yoi la arsngi haduk ne. Te Yusuf i pai ba wan ya chimbanta gi. Ketu ga sngi ka khat pradrik le ki dawan gi pai ba kama chispa san pau tne ni. Dan ni la hawayu yong pi da po gi kama san spa chi spa san pau tam ni ga tele. Dap nay te de mun liang ga chnong ga thau yong ile I gar pat yo pai ba wo wan wi chimbanta man kam ngon ga por san go peting pesme je iwa I haduk adwan siang am kam ye chaj ye kya te in ne liang ga committee na ne liang ga dorbar chnong go maya ga yong I da yele I petip chikinong chong chnong yong I iwa em hi khat pra haduk so ha so I da pra ilang ba tang hang wa ki wan ba tim klep pe pemau arten gi bon gi wa I am kam yo pendep kat kam pa ka sarkar ne kat kam I jingtip kam tam na ka hel ha ga jinga to we chaj ye kya yong I yo am kam man ga sngi ka te to ga jinga pat yong I so pai ba te inam am pen bori yo wan te ha ga ni ga por le kam em lang bethan o pi gi media na ne gi nong petip cha gi pai ba te ila I mesin biang ye gi nong chong snong yong I wan de mesin ko chlur na ne de mesin go maya ya chaj ye kya wa I am kami te dem da karpat biang ye gi nong chong snong go maya yong I kam tam kam ju le ga ni ko bor go dau pai ki lok nga kerpa dia ki gon go em mau bu gi jing arote nak mat ye cha ye kia yo kongsan ini ya ni liang yong napok ga health department ka da konkret go ye ki vaksin kam ada man ha gini ki por wada dem man ko ga jing tuna ye ki dawai da ka man ka tem mot ki dawai ne ki vaksin hi tabiang hi heavy to organization ko wada manado ko nakong hado ko ari kini 18 plus to 44 da man hi ki pai ba da man hi ko ga tingkat pu ya ki ko wa how one game em de do untuk kam kini ki for ko da lai man ka kat ko niliang so ka rabuna ki da wai da em hi ko pon man nam yo man hi ko ya I ki no tong chnong le ta ko man da pha ya ki man da po chai tai thau om yo da wai ki da man hi ko ke jing sniao ya I wa ki pen pet ye kra ye ki okay ka man ka te na do ne liang o ha chnong o da pakhang o wata ya ki nong chong chnong o ya wan chim ye ni ga vaksin na do ni session go wa nokong ha do wa yo ti wa ke ni ke jing le yong in ne na do ni sngi da dep la ke jing ku yong ki bru mar ke jing sniao thu yong ki bru man ko pensai sok ye ke chnong ye kham tam ye ke tu ke ju ta yong I hawi ni ke sngi da la ta ka man ka te so ma ke jing chem yong a ne liang ka government ka rebu ko ye ki vaksin ko wa de ke lot mem de man ka te kam ke ni sngi da dem te hadu ka te hi stay sngi la man da yo ye ki bru da po da chispa san phau tam ki bru ki da wan chim ye ke ni tikan ne ga sngi te yo ti wa dong ka te me hadu ho mit hi hapo aspa yo po ni plus aspa te ye ke jing wan ye bru te ka ma ang se sikten ngau onga ye ke message wa ye ki wi ki chnong la wa snya bahagi o ye chim ta lang kam ye chim ha chnong yong I ha chnong yong I to he do ong wa ko na mon ne liang ha chnong wat ki member yong ko covid le pachang ge patnya tho ge bru klem da pen bot wow de penting pesme je ti wan chim ge ni yo hi kom wan na pi la do ni wan ki kam ki prase ni la kom wan ki bru ye I me hu paki ki thau ki muslim na he wan ni thau le vaksin ka ong wa chnong ro ki member ge ni wa do o MDC yang I la da em hi tu benta bon sen ki bru jo hawan ki jo pak khmat ki yo kita ki wa kita gi he na kita gi MDC kita gi he chnong yo vi ka wan pi kat te na do wan pi ni yo kom wan ki bru ki wan ki mem pa de sai ki pa ki he wan I thau e vaksin man ke ni mot sa thu man ki bru kim em kwa ki pa chawi ki he wan thai smart u yo ta ka dom te nga ong ki masjid chi ki wi ki chnong la o man ki ka man ha